la ka gezi ne leswi nda famba ni biwa mina biwa vuline fo allegedly very gezi loko u ri xava loko u ri la dorobeni loko u la ku save u nga xavi more than 200 rand intiso lo tolejile ka a ni nga swi tivi swiswa kwa swo swo ku yini nyenga ku xisiwana exactly u nga xavi ri nga se za ri hela la ri chopeta la ri ngo la ri chopeta mina ne loko ri ta last loko ni watana ndena la kuna sibokisa leswo rila la xi ngo loko swi ku pi xi nga ku nyangatsi ni loko xi sungula ku rila loko se no ma 20 unit loyi swi nga ku pipiwa xihlumula hemzi i price ya 2 liter tlo sana cico xa swikhekha leswa 1 rand lesha leswa swo loko u xi dya majinja cake a wu ndlange Gezani Thomas Mzamani mavito hinkwaswo xivongo i mani xivonga ni xitivi Mohammed ahe xana u subscribe-ini tshika mavunwa no hemba u ya subscribe u ta ti vonela hi wexe enjoy episode hi swona ukuhleka ingomisa loko asungula ku vona pandla na ndeni mashava tsamani bo pero sungula ni vana bani a u voni ka nani a nga ri kowa ka podcast liya a nga ri kowa loko ni ngivona a ku ro sungula ri hleki ngona nde ta tshama ni n'wi vomisa loyi a ri na pandla nkarhi leswi ku khata na mina la ku ndla pandla no yime malevu swo tshama swi vonini masiku hinkwawo ri ka xivoni xava na swiponji misisi xiponji xo ndayini spray pfa u endla direct ankarele kasa hlupekiwa ndhawu liya misisini sisakaralisa misisi ya karhalisa na ndeni yi pfa yi hlohlonya huma swin'wana loko ta leswi nga na miswi a wu koti ku swi vona ku yini swi ni borha ngona hlohlonya ne ya mile hlohlonya sweswi wa yiwa kunjani ya loko se ku lo fana miswi loko loko hinda kwala yi ta ku hlupha swa mapela ya hlupha once ze fika la ne fanekera se ni munapa a ndza ku chumu loko za henda la swa hlupha ri episode ya vas John vana va swi va swi lava la ku twa mhaka ta vanhu process ya boycott yi fanele ya boycott a nga ri kona loko hi hlaya papila ne a nga ri kona kam no swi nga ndla nga hi vonangi no hi vona kam a yi na response ya kona kona misa n'wun'wa nga te leyi fanele yi tshama yi ri koho kumbe hi na tikinga a ni swi tikuma ndamani loko mi na ti-problem na n'wi mo ta mi ta va lava tikinga ta n'wina yi famba kahle na ti-episode liya a ni yi tsakelangi mina hayi ku a ni yi tsakelangi content a yi ri sharp mara viewers a yi nga ri heavy ene a hi twa nga ri loko hi vulavula timhaka ta ku mhani lavaya swi ta endla swona swi ndlangi swona pfukini mzi kona mjani mzi hi pfukona kam i vhiki rin'wana ku na timhaka ta le palms mashava u ri ku humele hi palms hi mashava ku humele timhaka to fambelana na Didi i mani Didi post don't Didi pause so ma genzinga swi na le they were didding there abaenda kai ni swi vonile loko ni pfula foni nhlangana wa va ri ku cineni la ku hetele ku sunaniwa kwala ni swi twisisa ku humelele yini swi swa kona u rhanga xeweta vayingiseri hi vhiki rin'wana leya xangati gang tshame na Tumi na Mashava vas John wa twa timbanga ni swi tiku humelele yini swi tiva hi Mashava swa vas John ku na sponsor xa nyuwani xi nge le ku proposeni ka sponsor xa nyuwani xi nge le ku proposeni tsala ku replace hina hina va ri leswa swo hina swi le ku tirheni kahle se va la ku ta
na swin'wana se valavuleni le ka finalization stage swin'wana vhiki leri taka ku kumeka ku ri na na swin'wana swo khomeka kwala valavula ngopfu hi swona hi kume ku ri umban'wani misalo a kha hi byela timhaka to hina hi hleka ngopfu ka podcast hi hleka ngopfu a hi landzelelisi story swa hina swi twisiseki sani swi twisisi ku hi fanele hi swi endlisa ku yini kambe mandama vite mani ye Leslie mani kwalani xivongo xa yena xi tivi ka tu ri fanele swi ku yini a ni swi tivi fanele ta hi byela hi yexe la hi le ka stress la ene loko hi tshamela phena le stressini la hi le stress na loko hi ri na stress mara ku ze fika la swa hambuka handle swi hambuka na hina kambe ku hambuka yini i ku ya toilet ka kuna leswi vongo swi vula ku i rito rin'we mara ri vula swilo swo hambana mara ku hambuka ndleleni hina la hi le stressini se timhaka ta yena ni swi twisisi u ta tshama la xitulwini a va ti lava ta hi byela u ta tshama la hi hlamuseta kahle mara wa ta ku humelela yini kinga yena yi I think each and everyone, each and everything, each and every organization, each and every whatever loko xi sungula as Esther and Esther was black and broke and now and when Esther see money established we will establish one day established Esther was broke was black and broke angova black angova broke tsena black and broke exactly sa hlangana na concealer se emashava mini la ku clarify misa loya cause u vutise timhaka to and anga vutselanyana ntsena u vutseli na lava n'wanyana va hi byela okay purpose ya hina la va ku loko a hi ku ndla mali ni hlamula na lava nga hlangana vona we siku leriya va ku byele ku purpose ya hina invite me someone kama ku u tisa voko ka ila mali a ku na pope purpose ya hina wo hlamula vanhu lava nga swi twisi ku purpose ya podcast le yini hina a hi le ka competition na munhu a hi nangusi tinambara subscription a hi lava ene hi nge ali ene hi nge vuli ku a hi lava subscription because purpose ya hina yi fambisana na subscription exactly a hi ndli mali a hi lavi mali na xiponsara lexi tako a xi hi nyiki mali hi promota mabindzu ma vanhu hi promota vanhu hi zama ku la ku or hayi ku hi zama ku wa ni tshama nkhani ku ho zama established we are big we are very big a endli mali so a endli mali hi sirhelela ku va ku fa ka Xitsonga or hi English va swi vula yini we are preserving Xitsonga one Xitsonga a xi kona ka multimedia u nge byeli ku ya faka artist yo karhi ivi u faka video swin'wana swo hambana la ivi le ku preserveni hi la ku next time loko ri ku i xa makhombo va swi tiva ku in 10 years to come a ku na xama and a tiveka as a munhu wa njhani and ku tiva munhu music exactly hi leswi nga hi swi endlaku sweswi loko ni la ku nyika example Gagashi a ku ri munhu wa njhani a dume yini mara beside ku duma leswa vu MC na yini hinkwaswo Gagashi i mani loko hi teka swilo leswi hinkwaswo nga na swona u sala a ri mani loko a ri Gagashi yena mani mayitwa maka yako wani kumanyana Mus i mani after 10 years 20 years vanhu loko se va fanele va la ku lavisisa ku Musi a ku ri mani ene na why a fika a teka content liya a tivekela yona as an archive that's why loko e museum ku na ti archives hi leswi zamaka la swi ndala we are archiving exactly so munhu loko a twa nga ri hindla a endli na sente maxava a endli sente hi xava equipment leyi from our own pockets ku ha munhu la a hi ownaka a nga ta teka swilo leswiwani hi sponsor hi mani na sweswi ka ha ri hina wani kumanyana se ku clarify mhaka loko vanhu va YouTube a endli mali YouTube a endli na sente
ningo sweswi hi nga va endle vo ma 60 rand from the beginning of episode 1. I know ku ri o kumbe xandla so hikuva vanhu va hleketa nga ri phone ya mina liya laha ni ta va kombeta ti-analytics. loko ku ri ka 1 million views hi ko ti fika ka vo ma 25k. So wa swi twisisa nyana. And the 1 million views ku yi kuma, you can see ku ri n'wana un'wana wa yi celebrate. Yeah. And after we celebrate u fanele u keep afloat. Yeah. A yi fanelangi drop. No. Funny. And then Give the way. So 25,000 hi ri 3 so. wa twisisa nyana 25,000 fane hi hake gezi fane hi shut camera fane na maxaka lava nga ku fane va hakeriwa phela ro maxaka loko mi nga ha n'wi a nga ha ri part ya team leyi kulukumba ngopfu va hi kota ku hlangana la imali ku va hi hlangana la imali ku hefemula la imali swimayikani sweswi imali se loko u hleketa nga ri endli mali and a hi lavi a hi twananeni kahle tiko ti-business leti nga ti approacha in terms ya ku hi ta kota ku ndla mali na ku keepa this business afloated. Mara munhu a nga twi nga ri loko hi ri tshame laha hi lava mali or hi lava ku va duma a hi lava ku duma hina duma a swi lavi hi dumeni ku hi nga kwama hi nga kona mara leswo hi lava mali swi na mali ku duma swa hluphekisa leswi swo hluphekisa kokunene hi ku se u fanele u maintaina standard na loko vanhu se va lava swi na ho ti-photo va zona exactly nkarhi walowo u na ndlala va twa nga ku na mali yin'wana na ndlala hina hi na mali ku na mali hi nge vuli ku hi hava mali a hi na yona hi na yo ti hanyisa hayi leyo ya hina wa swi twisisa ya xikhwama xa hina na sweswi no tsale na xi-5 randa xi ku hi 5 randa xexiya ni nga fika hi xa sangweji xilipi xa ku hi xexi ni fike ni xa sangweji loko no huma lomu loko munhu a ri la a podcast a kota ku va na energy nyana ku loko ni fika la ni fika ni va na switimbana nyana hayi ku ho mi lwisa ho clarify and then u clarify timhaka tin'wana kahle ngopfu va ku hi na viewership ya hina le hansi hi famba kahle ngopfu hina a yi jahangi 10% ya ti-subscription leyi nga na yona ha yi kuma sweswi na 20 ha yi kuma 20%. i ta fikelela so loko u la ku compare mina na podcast leyi kulukumba loko va ri ka 1 million loko va ku va tirhe kahle va tsuma ko ma 250 to 500,000 views exactly leswi vula ku na hina hi famba kahle hi famba hi lane ya hina it's generally hi English loko u famba hi pace ya wena na hi xi YouTube va ri yina English ya ka hina ola swo fambelana yinso swo fambelana ku the views leti hi ti kumaka ti fambelana na subscription leyi nga na yona wa twisisa nyana so a hi tsutsumisa na the views a hi tsutsumisa na mali na hola ku preserve Xitsonga hi la ku preserve Xitsonga no make sure ku Xitsonga xi tshame kahle xi le mepeni ku ni ku ha munhu langele ku swi leswi nga le ku humelele hinkwaswo ku ha munhu langele swi documenteni hi nga vulavula na vo mani khatisa chavalala mani a swi ta ku mani khatisa chavalala a ku ri munhu wa njhani yebo niri mani a swi ta ku papa Frederick Khotso a ku ri munhu wa njhani niri twana hi vulavula hi leswi nga swi endla ne hi Raymond Nyathi ne we went as far using our own money hi tirhisa mali ya hina from our own pockets exactly leyi nga ku ya ya preserve kulukumba leyi nga kuma kun'wana ya vulavula na Raymond Nyathi just a sit down nje ifika enda sweswo swo ntsena phela proper wona na promet wa swi twisisa nyana then from there an vulavula na Gagashi tolweni siku leriya aku kuna potential ikulukumba ngopfu laka and Gagashi n'wi vitena after loko hina hi ye and nga kuma antivi nga kuma u va n'wi voni ka podcast na leswi na hi nga valala hi swona ku wa swi ani Steve ku kwala swi nga endla kona spark something wa ntwisa nyana and then a mhaka ya ku spark ntsena i mhaka ya ku na hina swi nga endleka kuma ku in ourselves la ka group leya hina kuna munhu lava ku pheziwa media hi ndlela yin'wanyana and then una background now exactly you got a background una swin'wanyana loko hi langutisa handle futhi kuna vanhu vo fana na kuna munhu un'wanyana loyi ni nga tsakela ngopfu and I was not there loko se hi va ka interview kambe mani
Man Dr. Sandlen Chavala. Sandlen. Loko ka tshama na Sandlen laya wa swi vona ku ri una swo tala lava ku swi vula Exactly. tele va lava ku swi vula leswi va nga le ku swi vuleni nkarhi wun'wana swin'wana swi le ku tsutsumeni mihleketweni because swi tele swi le ku racing to reach the goal ya ku swi huma non'wini Exactly. and then va vula leswi va nga swi vula mara there's a lot to be said Ene kwalani kuna ti-point tin'wana va nga ti vula ne ta tlhe u hetise maxava ni ta vuya ka tona. and loko swi vona ne ku na swo tala va nga swi endla va contributor To ka swo tala ku swi humelela Yeah. who knew about it a ku nga na munhu loko ni ya pfupfula timhaka to yi ve ka movie liya ya very Catch the Fire. Na tsundzuka la. Ni ndle a ni nga ndlangi research kahle hayi ku a ni nga ndlangi research a ni nga swi tivi wa ni twisa nyana and a swi tsariwangi helo no heteleni ni ya vona movie lowu ya futhe ne ku tlanga xingoma xin'wana laha exikova ku wo ni vona la ku tlanga xingoma xin'wana laha ni ku byele xo hi maxava xo twisa swisiwana nyana so ivi ni heteleni ku hayi man background voice leyi nga la ya vona wa ni twisa nyana ni mhaku va hetele va swi vula ku me ni ve ka ti-movie to fana na vo Catch the Fire wa ni twisa nyana se ku ha munhu la nga a swi tivaka sweswo ene loko yo pfumela foni leyi ku connecta na roadcaster lan'wana u vona mic walowo ne hi maxava wu na tambu ya leyi nga ri na yo yi le kusukeni na so twala leswi wa twala kahle ngopfu ku loko yi khoma yi na sound nya yin'wanyana so ya yi connectini wona ku lavela xingomani lexiya u ta kota ku xi twa kahle so vanhu va hleketa nga ri laniwani kahle hina hi le ku hi la ku ndla ku hi duma hi ta dumisiwa hi vona ntsami nga ku ntika counseling Ni ku swi voni matshamelo malama. So va comfortable vanhu va hleketa nga ri kahle Mhaka leyi lo ngheneleleni. vanhu va hleketa nga ri kahle laniwani hi te ku ndleni ka mali a ta n'wi ndeka mali A ku na mali hi endla kun'wana. so hi maxava a wu valala timhaka ta le a ha valala timhaka ta le pounds triple T veri va khisakhise van'wanyana va endla mitirho ya Didi pause very Pause. ni voni ka TikTok yin'wana I think avo reply or avo react vona ka ti-reaction leti nga va kona after swilo leswi Yeah. very vanhu va kwatile or vavasati va kwatile Va a kwatile. kwata munhu ho chuha vavasati va kwatele vavasati valava ni xoko ho chuha hinkwerhu Bar va koteleni masha. so u yi vona ni video leya ni vonini a ni misa luya ta kha cina luya va cina va fika va ndla didi Va endla kwala yini? o fika va khisana laha va khisetela swa mugaga laha swi humelerile swi allegedly leswi ti-video ti swi kona humelerile Kona. na vo va vurini va ku ani loko hala ka ti inbox ma hi kholela ende liya khisa ku ri yona vavanuna va vuye va tanana hi voxe va ta yi clarify a yi voxe tirhi laundry ntsena yi nga tirha tirhi tindhawini ta wrong hi ku londri ta swi koma leyi chanya a swi tirhi londri a yi tsikeni a yi tsikeni Se mara leswi swi nga humelela laha mani swi tika a hi tsakeni hi va na limit Hi tsaka kahle. that's why na laha bibeleni yi ku Mara maxava tihosi a hi tona to nwa byala ti dakwa A swi laveki leswi. Hi Ne? ti rivala. hi ku ta ti rivala lava va ti rivele phela Hi dakwa kahle nga ti rivala. hi maxava i ku ti rivala leswiya mara mo hi tshika kwa ai meni la ku na statement xo ri va ti rivele ku ri ku a ni la ku vula ku vula Ola vula ku. loko ku ri ku va wela ku hala ke a ku ri masayiti ma vo mo huma malama va vula ku ya palms va vula kwihi Mashava. hi vaxava Bata swetsa. laha xipikara lexi ni la ku twisa ngoma liyani va lala yona Ta byela lo hi hleka hi. ku na ti-cable ta yi-2 ne sweswi va ta ku hleka va ta ku hleka ngopfu sweswo hleka ngopfu. kwala ka hi hundzuluxa base yaleyo endzhaku ka yona ku na xitambyana lexiya xa Fane hi nga hleki na. yi hundzuluxi u yi vona wa vo tambu yale ya green wa kun'wana na kun'wana u yi humesa ne ivi ku na leyi yi nga tshama kwala yi nga yoxe ya black u yi faka kwala Fana di one.
Yeah. kwala ka green kwanga humesa lingwa hey swingela big sweswo masiku na ringo se hayi sharp se mani anlata tiva ku ani mblavula timhaka tin'wana mi khome timhaka tin'wana wayitwa ne ngoma leyi woni fast forward isoundtrack-ele ka ku na Mansan Glenn ka ngoma leyi so misalo andla ku ti soundtrack ta ti movie leti ne very Patrick ve mani Philip Miller yi va le yena ka episode Miller wala ni Philip Miller even if fika ni nghena ni Google Philip Miller yeah ni ya kuma soundtrack leyi loko ni kuma soundtrack leyi i soundtrack leyi nga ka Catch a Fire yeah yo ingoni rivale ni dyohile ka ngoma leyi that to papel ni worry kwa ku unge vuli ku yo why loko wa itwa voice ya Mansan Glenn unge swi nani so vata ku harili vata ku harila ni le ku hlekeni se ve nga hleki fane herila swi so emashava va la timhaka ta le pumps mashava a wari ku hetseni pumps ngaza ngi-attackiwa vangata za va ta pupula sirha ra mina so okay khalanga yi bohe rin'wa bande yi kume rin'wa bande yi tirhini timhaka ta kahle letiya swibelwa mandla leswi yi tirhini true leader ne yeah you must have some background wa swi tiva nyana vanhu va nga famba ku delela enga wu dyondzanga ku endla ku western va ku bye ku hana grade 12 phela ku laveka experience or education hi nga vulavula hi van'wana va nga ku zuma na yena nga dyondzanga ona experience so bo experience kulukumba yo yi tlula na munhu la nga khoma maphepha malawo ku fika la so tirhini yi tirhiswa kahle ngopfu khalanga yini yi ndla a ku ri ya graduate for yini honors nga honors ku ani graduate honorary kama endla management i nga ri a swa art nga ri endla swa art so swi endla I'm sure ku endla yini kona ku research ngopfu research ngopfu va ta ngelelela futhi va ku hina a research a ho hinda hi kona hi leswi nga swi swona hi mashava wa ta lata ku vutisa swin'wana timhaka ta mathikithi ka mathikithi ma movha loko u kuma vayisela va pakeni laya va nga ku yimisangi uya va nga ku khoma u ku ni la ku cheka va nga ku mara ani ta va se tivisi no karhi un'wana ta swi ndla yini lava nga ku tekela advantage yo va ku khoma because remember karhi un'wana vanhu va na ndlala mfu ne ku ri leswo so hi nawu ne u langutisa loko wa ti landzelela ti-court cases most of the time mina ku stada swilo nje ne loko u declare ku ri ni le ka this state or ni endlini swilo leswi or la ku confirm if swilo leswi swi ni affecta njhani just ku ri u declare something anything that might come after firstly it's knowledge, it's understanding ku ri u yime kwihi ne xa vumbirhi i reaction ya whoever a ku nyika those things ne and depending ku ri u ku nyika sweswi information ya le mime kwihi lomo mime kun'wana khonini somewhere ta veka ku
endla something mathikithi moto so ngakhoma sizo bonke ta kubyela kwemfu hayi lungisa swa wena by nkarhi so ngakupfuna or swin'wana van'wana va ta kubyela ku swilo leswi a swi tshamisekanga famba swi tshamisekise or depending ku ri vulavula na mani se swi dependa ku fika kuma mani anawini loko u fika u vulavula va ku u dlaya munhu what is the reason ya ku va ku vutisa ku ri do you plead guilty or not what is the reason behind that ku na ku hungutela state or judge ntirho wo leha wo famba research swo ka kona ku na leswi swo ani van'wana vhela va xaviwa ku famba ku loko I'm guilty u ta teka nandzu wa munhu un'wanyana mara at the end of the day swilo leswi a swi createliwe for ku ri u hunguta i statement phela ku va mutshami a inani a court so ku va u yi laha fika ku a ni ta ku chekeni ene a ni la ku heteleni loko ya ofisini va ta ku nyika sweswo ku ngezi ku va na mara va ta ku nyika information laha va nga ku tekela advantage apatwini ko va nga ta ku tekela advantage because of that swi na proof ho nga yima ne swin'wana vo va nga ku yimisa ne no swi proof a kwihi misala nga loko refeka movha hala ndzhaku hala hansi ne hi ta n'wi landza na yena hi cheka i told this scrap win ni voni a va celebrate yini so sase hayi tshiki ku right hayi hi nga tswala na ka hisa so akuri it was planned kuri by 12 o'clock it's actually going from PM to AM so what are celebrate what amele question leyi nga tukutsa yona i ku so state xi celebrate ku xo xi nga handli mali cause munhu lo a celebrate la aku i minister of transport so ani swi twisisanga ku celebration aku li celebration yo tiko ri tsaka or aku celebration yo no ani loko tiko ri tsaka department nga handli mali loko tiko ri tsaka ni so ku pretendelana mo sweswo loko tiko ri tsaka loko tiko ri tsaka mhaka kwani ya ka n'hweti leya ti election cause na tsako wa kona mani lava va tsaka va ri voxe swa tikomba ku ri hami yingisele leswi mi swi vulaka ne i khale kha hi ri la swo wa tata yingisele sweswi timhaka ta election ma swi twisisa na n'wina a wu vona mapatu me le ku lunghisiweni ku busy na nde leri nga la le ku buweni rin'wana ra hala Pretoria East ri burhela fast rin'wana ra hala a ri heli leri hala Diepsloot leriya na ra ri heli leri nga n'wana la R511 khale na nde mara na ri vona ro se ri va ri komba va pfuli side lerin'wana se va delana na side lerin'wana ay mara khale patu leri kusukise hala Stains verini Stain City ne kusukise ku 4 ways utana rona result afika swakona ri nga endli se timhaka ta ti-election kahle leti nga obvious the election and fane proper point ne so timhaka ta mathikithi ano twanga munhu mara inga ya ringesa ta va u byela ku ani swi nananga na leyi u nga na yo kwalano ni vonini leya ya mati mali alashi se fane ya xa ku hi mati sweswi yo twiseki mhaka leyi ani kambe ku rangi ku kumeka bigari so ina ti states entities leti nga ri ku tirheni ne lava health and safety yes not mostly health and safety so health and safety you famba anywhere where there's any production or any operations right mara at the end of the day ina water and sanitation this involves water and sanitation yeah ba endla yini shopo leyi ngo yona yi lava ku xavisela vanhu mati to confirm ku va xavisela mati ma kahle do you think mara ba cheka ku avaya cheka yo sweswi so but now ikusi maka leyi kumekini kahle so swile swi fika la ka ku wabo dideng leswo show leta ta ka Mojalavu leti cheke camera le show ta ka Mojalavu ti le ku tirheni ku tlula state let us keep our files but later on vanhu vana mali vo fika va pfala nomo or wona mwesalwa komwe lo ka Soktol ulongwana Kolani X Ripo X lo ngwana lo
yelo akazokuthola zokuthola akhomuwe na Xolana yena mara. eh bakhomile kuna xolani Lo wambirhi n'wana luya wa sweswi ya bakhomene kuna lo wa sweswi Wata kana Xolani wa lo wo sungula kuna luya wa sizokuthola. ya bakhomiwa x-ray Lo wa ti drugs luya. no man lo wa drugs a uri xolani Na ye Xolani lo. ya mara lo bangakhoma mente va yelwa ex-ripo hi lo wa timovha Ba khomiwe. abakhoma lo x-ray Ani swi tivi. ngakulo x-ray vakulukumba mi nga la ku hi besa hi vanhu Mina maswo ni tiva vele ku story show. Luya un'wanyana luya wa sizokuthola. lo uza lo wa zakuthola ani a ngo khomiwa loya una case Una case and the case leyi sukusela kwihi? Sukusela ka sweswo ya ka swi. no man loko ho cheka ne lo bangakhoma sweswi lo wa x-ray U khomelwa yini? ko story xa kona anizange ni so luya wa sizokuthola loya a khomelwa sweswi va nga swi endla allegedly va be munhu or ku fi munhu ku fi munhu laya loko va n'wi a ni wa yi tiva show leyi a ni ya swo ya ka e-break loko va vuya kuma munhu a julukini vuya kha paluxa so allegedly laya ka ti-break tetiya ku na laha a nga tirhiseliwa khavi va lova allegedly nga ri swo leswi nga humelela so luya u na ti-case na swi tiva loyi mzi a vulavula ku hi ex-rape swi nga lana hi kumbexana khomile swin'wana swo yelana swo sweswo cause mara a wa explain hi maxava timhaka ta ku ti-show leti hi to ti hetelela ku ti tirha ntirho wa government Ti hetelela ti hi pfula matihlo ne then loko u ri smart enough u ta swi vona ku ri no man swilo leswi swi nga paluxiwa laha so la ta hi nyika information ku ri there's something lexi xi nga ri ku endliweni ne cause swi nge tsandi a whole government ku ri va breaker something or case or a situation sweswo swa kota hi just a mere television channel ne wabo va swi kota vanhu lava ku va kuma swa so but then the problem is lava hi ranaka va nga khoma tiko they are behind a lot of things more especially ka drug industry a drug industry khome vanhu vo tala yi khome vanhu vo tala ene rano ya vanhu vo tala wabo and lava nga le henhla swinene lava nga khoma position tin'wana tikulukumba ngopfu kona nga tivi ku ri lo wa sweswi because ni voni article u humile article ko I think it's last week ni voni last week Friday or Thursday kona nga tivi ku ri hi luya wa sizokuthola or lo wa inani mo effect check la ta swi fact check va nga ta tlhe va hi nghenele futhi va ku ve hina a hi research ano vuli ku allegedly va ta ku hina hi research lava kotaka ti-podcast yi ta yimela hina na hi swi koti swa ti-podcast phela no research wa research makoma ku ri leswi u nga researcha swona a yi ntiyiso swa humelela kuma ku source ya wena ri fake rf wa twisisa njhani se fane we se hlamusela we fane i hlamusela ku hima kwihi ku fana situation ya mhani lowo tswala vana vo tala ya yi kwiho mara leyi so twisa nyana ali yako mara swi ndleliwa yini sweswi a ku divetiwa media ku yi focusa ka swin'wana yi tshika swin'wana usually swa endliwa sweswo ni tshami ni swi vula nini ku ta ku humesa xitori xin'wana xi mi focusisa ka swilo swin'wana swo ka swi nga twali so mara background ku loko ni twe ka decision yin'wana serious u fanele nghena ku tsaliwa swin'wana swo hambana kuma ku background leyi government yi busy no teka decision yin'wana yi nga ta affecta tiko implementa ti-Etolls sweswi va ti-scripting vona hi voxe mara allegedly ni twi ku timhaka letiya ta Etolls ne loko ri ku wa kolota Etolls u fanele u yi hakela hi giya number mani a swa ha twali phela Giya number mani. a swa ha twali loko va swi scrap va swi voni ku a swi ri wrong so hi fanele hi ya hakelela ti-wrongs ta vona leti va nga ta endla so allegedly veri a swi vuli ku loko Etolls yi scrapiwile fana mi na timhaka ta SARS emali ku hlupheni sweswi tako blue serious yo ka swikhampani leswi va le ku hlupheni sweswi mangenini mavuyi futhi ku na nkarhi loyi a ma ri ku busy nkarhi swa wun'wana mangenini ku ri weta khampani ya wena le ku tirheni mali ku tirheni ne fanele submit the returns otherwise ya se va ku fonela sweswi va fona ya u sendela na ti-SMS u le ku koloteni a yo leyi ku nga zama ku humesiwa SMS yin'wanyana ma apologize a tiko hinkwaro kume n'wana kumi yin'wana futhi ne liya yi pfarise vanhu swikhampanana liya yo sungula a swi xapu swilo leswi pesarisa hi huwe vena va na mhaka na swona ku Sar- ku tirheni mali va ta ni voni episode ya McGene la a nga vulavula na former mayor ya Tshwane Sputla
u explain mhaka yin'wana nga yi tivi ya ni voni i khayela mother property handle ka le a yi fambelana leya at property land ra mhaka Midrand loko yi hetele yi vuli ku loko va humesa budget ne budget ya let's take va ku va humesa budget ya tiko mali leyi kumeka yi nga ri kona mali leyi kumeka ya ha ri na hina ya vi kona phela di hetele di calculate ne hete ni twisa ku miss kahle those things are digits mfethu loko mfane ku ri loko kuna bed kuna ti budget na a budgeteni kuna ti budget I think va like 3 or 4 kuna leyi kokwako from the rates and tariffs the electricity water everything leti va swi tiva ku it's given yi ta kumeka mali ya swo boha municipal ya kumeka yi ri na yona hambi so uthoka ungakeli yeah so va na estimation cause already va swi tiva ku last year so sula ku kahle va kume mali muni sorry ku nghena non'wini hambi nta ringana mara loko va ku loko swanhu va loko va ku liya va ta yi kuma liya yo huma ka ti-electricity so wecho ka nga hakeli na cause so wecho a yi hakeli so swi vula ku they're accepting that defeat so va nge yi kuma mali that's why nuku se hina van'wana hi fanele hi continue hey mashava hileswi no yi susa sweswi hileswi mashava besides a ni so wecho ni vulavula hi swilo leswi nga proven and it's been accepted by government according to this budget by accepting se yi vula ku very so wecho a hi va 6 sweswi ya swigono swa hina hina ke now they're focusing ka yini na hina we are willing to goneka ni pfule xikotela xa swivungu na hina we are willing ku ri goneka la ka ku tsandza ku hakela gezi ene wa ta ri nga timini ba yini timhaka ta ku lava nga CBD na la ka ti suburb kusuhani yi hakelela the location leta ka ti nga hakeli gezi swa durha gezi na nde swa durha pe gezi so yin'wana nga yi kuma ya gezi mavalala ya gezi mina na telatelo ya swimhaka na nde veri loko twana va ta ku hi landzelele topic ene la a hi le topicini la so la ka gezi ne leswi ni ta famba ni biwa mina biwa vuline fo allegedly very gezi loko u ri xava loko u ri la dorobeni loko u la ku saver u nga xavi more than 200 rand intiso lo a ni nga swi tivi na nde very loko u xa gezi ne xava vo ma 150 200 cause ku na ti-tariffs loko u za u tlula ka 200 ya ka yin'wanyana ta durha mina experience very from under 200 u hakela ma 80 cent per unit loko hi ndala hakela ma 100 rand something per unit experience loko no xava 300 a rate na 2 weeks ne loko no xava 50 rand kota ku heta viki kumbe 4 days va reli ko loko ri tsongo rate mara the mo xava tele wa ta loko va ni byelo ya munhu loyi ne yes the knowledge ni byelo ya munhu loyi ne a tirhaka hi swilo leswi knowledge le ka a ni nga swi tivi hanya nga ku xisiwana wa ta swi wisa ka man ne mixengu ku humeleli yini yena during Durban July loko a endla ti convoy va hete va n'wi landa yena ke hi covid loko loko swo ku na mali they go for you they come for you if they don't go for you they go for your se vakulukumba hina hi hava mali hi vulini masunguleni hava mali tarifayini mali hava na gezi na sweswi mfanele xa ra 50 rand ra hela xava ra 30 na wifi yi ri ta timeka in 3 hours 3 hours tele in 1 hour 30 minutes wifi ya tim se loko ze tsema na mutlu hava yini hanya ngaku wo va xisiwana xa hosi mbuyangwana ne u ta va right u ta va xava and then kuna van'wani vongo loko se i xava fanele xava month end straight loko la ku xava sweswo ni swi tivi sweswo ne a swi tirhi sweswo a swi tirhi ne xava leri ra ritsongotsongo ra last a ni nga swi tivi na ndedadeng va ku ri xavi 200 loko ri yime ri hela u nga xavi ri nga se za ri hela la ri copetacopetaka la ri ngo la ri copeta pe mina ne loko ri na tani last loko ni wa ta na ndena la ku na swibokisana swo rila la xi ngo xi nga ku nyangatsi loko xi sungula ku rila loko se na wa ma 20 unit loyi swi nga u pipiwa xi hlumula loko ri na 15 loko xi sungula ku rila u hlumula va fo misa n'wanyana u kombete swi swin'wana a compara gezi ra since 2020 loko u xava 100 rand a u kuma mali muni
ni voni nyana 2020 hi 2015 oh bese swi ri tsongo ni ngo a kuma ma 100 and something units loko xava hi 100 rand a kuma 100 and something a units kuma 95.8 kilo a ni nga ri kula so cheka sweswi A ri kahle ngopfu. this one i 13 a ri kahle na ngopfu 50 rand sweswi hi 2016 loko 84 ndzi xa titiva and 100 rand i 26 serious I'm telling you cheka sweswi Jesus 26 kilowatt ri tsongo ta wena nde are heti big and now na lava va ti bill u to ku bill ku 1.8 bill na yi chava ani lanu hi vona 28.9 28.900 28.9 hi ra 100 so rand hleketa mawona tsongo njani oh we are doomed ara 50 ra 50 na ri tiva ku i 13 doomsday mziso la we hanya nga rixisiwana mo phone sa sweswo ne a ku na njani fine sweswo u nga xa Coca-Cola yoxe xava Twiza bona or u xava Coca-Cola u yi chela ka bodlela ra Twiza that's why va tsutsumelana ka ti kings ti van'wana ku nwiswa swilo Ne? ma tshama twa cold drink va karhi yona what anno ku vulavula cold drink karhi a swa Mzi? na na cold drink hafo tshikini ani wata ni tshikisiwe yi ngopfungopfu ni fike ni tshama restaurant ene leswi ni swi vonini na loko va va ti price ni fike ni tshama Rokhoma masi yeah wa ri vona bodlela na 300 letiya to so xinape xa kona naxo a xi laha fonini Yeah. nda xi faka loko ni edita xibodlela lexa xitsongo xa 300 ml yeah a restaurant gesa ku mali muni u ta vuya ka mina ta ku byela 28 rand gesa futa 35 rand hayi half liter hayi badi ne wo le xa xa xitsongo xa xidudla lexiya 35 rand 35 rand a ni kwati ngona i nte price ya 2 liter phela price ya 2 liter tlho sana jijo xa swikekhana phela price now ya 2 liter garage phela price ya 2 liter Wa ntwisa nyana? i bo ma 32 rand Mzi? 32 rand i price ya 2 liter tlho sana jijo xa swikekhana leswa 1 rand lesha leswa swo loko u xi dya majinja cake a wu ndlange ka tika xi halwa hi matilo maswilo swa durha va yi tsundzuka dayidenge mara khale a hi xava grocery ya 500 yi tele njhani loko ni fika la Pitori hi 2010 a yi tele geza ra 50 rand a hi ri xava ya 500 a hi ri xava loko ni khome 50 rand ni tsundzuka ni ri na 6 Yeah. bila ICT a hi tshama swin'we 50 rand a hi ri sorted kam amita kahle ba ti-chips ba cold drink ba hake ba xinkwa ene tle xurha ka ha ri na fish and chips yin'wana a ri laha so Robert Sibuko laha sweswi va yi vitana yini a ku khala ku ri yini Robert Sibuko sweswi fish and chips rivele no yini fish and chips yin'wana ri laha na Robert Sibuko laha sweswi ni durha ku dlaya sweswi ni fike ni langusa ti-chips ni ku hi to leta ni xava hi mali ya so letiwani yo ma 90 something Jesus ta durha na nde so ku vula ka maxava we are doomed ta hi vuyela no hi vakulukumba namuntlha a hi la ku clarify timhaka ta lava va nge ta ku mali ku hava nge loko hi duvuleleni ku mali hi hava wo ri rana hi gezi ho ntlanga ri hi na yona mara hi hava a hi na mali 15 fostela kun'wana ho fostela kunene a hi na yona mali mali ku hava ni twika ka topic la economy ya mali hiku loko va vula timhaka ta budget va tlhakhoma timhaka ta land correct na wa xava loko kha hlamusela u hlamusela timhaka ta ku from Midrand ku ya le i onwa hi makulu sweswo a hi secret sweswo family yo ona ku ndhawu liya Midrand ku ya le yeah so meaning in other words from Woodmead ne Woodmead ya I think Bas John dina information aseswe yeah out from Woodmead uri ne maxava Bas John ngak dina information aseswe so wanga phone yeah ivulavula timhaka ta check yimandi check ni guide number ta do correct for that yeah a tlhavula straight ku hi vo va owner ku ndhawu liya imanga bul imani tama uti imani Sputa former mayor sweswi ku nga minister of electricity wabo ene swin'wana swi hlamala Utla Majavan Sputla Majaivan ene Sputla Majaivan ku na loko se i xavile hi maxava
i xave yindlu ne kumbe i xava ndhawu leya i aka but still leswi land liya ya tshame wena ku na xitori xin'wana land liya ya xikhalabyanyi wombete mani mahlangu ri mani mara a hi tweni bas John u na information yin'wana la foni a ni tala ku yi tirhisa ni lava na dial laniwani na problem yin'wana so i masiku man'wana yi ri hi number ya vas John ni ta yi bipa it is 072 0 026 0 34 8 8 3 4 08 8 so yi hi twa ku famba u hi twa vas John ku ta twala musla u ta twana a n'wi twa musi vas John bomshado wa Sarubeti vo muxati wa Sarubeti hi vas J hi vas John Yeah. tirhini So, wa nga tanga namuntlha ka podcast For those of wa nga tanga podcast namuntlha khomele ndzeni kumbandeni khomiye kumbe we khomi ndzeni recommending. ma xava na question ka loko recordeni ma xava na question la ku vutisa swin'wana ka Yeah. Hey bas John kuna mhaka yin'wanyana yi nga vulavuriwa recently ka tin'wana tiplatform va ku misava liya le Midrand yi owna hi ma India man'wanyana ni tiva nga ku na information yana yin'wana about sweswo hi clarify na wena Yeah, ni vona xivongo xa koho xa ma-India man. u But voni wena ku xa misava liya yi only lease for 99 years. 99 ya 99 years ya va kha yi sign that day Yeah, after 99 years ni qala hansi ni khe ni twanana hi disagreement. so ba endla njhani this agreement ya vona i lease agreement ku fana lezo You va only vulavula live for hi 19 la a ku ri na bushiri la ku ri they're going to give this certain company a contract or lease agreement ya 50 years until va plan yini swa kona va swi vulavule last year so yaleyo yi famba njhani ba John yi like 99 years After 99 years ni khe ni fane ni twanana hi vuntshwa. after 99 years mi fane mi tlhe mi twanana hi vutshwa Va ku byela ku ri okay that time loko xava xitandi it was 2 million xitandi so xi gonyini. Swi lava ku xava hansi. so mandi yala mafusini leswi ma nga swo mafumini a swikunwani phela Sorry? swi vula ku mafumini mandi yalawa Mafumini wata wa va sindzisa leswiya. ne se Wata va ri va ndlela ku ri in case in future va kuma ku ri there's gold or there's oil that side kanjani. Government yi kota ku vulavula na vaisala va yi ku okay let us relocate you maybe Mbeka Randburg site hi ndlela swo fana leswi. yeah Then ya tshama kona na we can mine our oil kanjani njani. yeah sweswo it's a given vhela munhu loko a tshama ndhawini leyi nga na swicelo or leyi nga na the precious whatever tiko a swi pfumeleliwi ku tiko ri safara munhu a tshame henhla ka swilo leswi swi nga ta booster economy vhela so swi vula ku va nga ha no ku move va ku ofara something ku na swilo swin'wana va swi vitana ku curtain what va ku ofara swona va ku akela yindlu liya or va ku nyika mali or whatever mara va ku move la ku ri va ta booster economy mara lavaya va yi kume giya number mani contract liya contract leyi va yi kume giya number mani contract liya I don't believe ku ri yi fane yi suka swi nyikiwa munhu sweswo swi nga tiviwi public what if mina na interest hey Lani vona va na sekretari. ku na Va va xaviseli wo vuya ndzhaku ka nkarhi wa tikiseliwa. nkarhi wihi Wankomo.
bayitaba ndhawu laha ku ri a va yi winini va yi xava nkarhi wa loko mfumo wa vanhu vantima wu khoma a va yi winini va yi xava swa ndla nkarhi ku tisiwa nawu yi nge vi ya n'wina ndhawu leyi forever se ku ndliwa lesi liya ya 99 tifana swa state a xave ndhawu leyi 6 billion a ku ta develop 6 billion mali u kha nyikiwa mali yin'wana fanele ka nga ha xavangi 6 billion na the chances ta ku ndhawu yi nga dyeka yi le henhla u nga ya fikisa 99 99 va heta va ku sore jina gezi xa vona va kota ku dya forever na vona Hey, mas John. It's about next week. Sure. Unga shoot next week. Okay. Sharp. Maitwe. Magamos. Magamo kulungu ngoku. Swila ku kahle la unga aka na but the chances ta ku ngahle ndlawe yidiwa. Ile henhla. Kuswa ku ndawu la kahle awu own it own land. Wo owner muako own land that's why la kuma uba kuna the rates and the rates leta kuma ku let's take o akile vele. Mara swile swa tiso xa tindlu kahle. Iskeme nyana xileswana. Swina vu scam phakathi. Vu scame nyana vede. Swina vu trigonometry. So the only thing iku skahle ku hanya hi na ti will. Right? So unga twanga ku hari ntsongo ku va na will a ntsongo. Ne? Rifu arbyeli. Wawona Ngari ale. Very rain artsuki. Rari fartsuki. Ranga tartsuki. Kamswena rari fartsuki. Ranga tartsuki. So will ya pfuna yini na? Let's say mina sweswi. Nina n'wana. Loyi ni nga ta ku ni transfer everything ka yena in case I pass on. Ne? So vula ku that house ne. U ta kota ku take over la. Xin'wana lexi nga ta humelela yena nga ta sala a langutana na swona. Ne? Yeah. So the problem ku le ku se ufa ku va na situation ya yini na ya ku se vanhu va lwela ti assets ta wena. Ti assets leti ku nga tsalelangi ku ta eta mani. Ku hetelela ti swi xavisiwa. This thing is big. It's bigger. Swi ni dalo ya nyana ta advice nyana siku rin'wana. I think fanele kuma la right. Imako so fana leswi ne. U nga byela ku ra ha se sharp in life I'm settled. Swi fika cinci. Ai kumeni ida kuma bot edwini. Or antivi ku. Ngakuma man atata advisor timhaka ta va tele vanhu lava hi nga va kumaka i platform ya kahle na voko va ta ti market va hlamusela ku swi ndlisa ku yini cause swi lehini swilo leswi loko sela ku xa property wawo ku ri swi kahle ku fika kwihi ku mi receive fika kwihi ne yes watani la ku ndla yini vulavula hi rifu a hi ndlangi pioneer minute ya hina vheta hi pfala hi pioneer minute ya risimu ra ta ku byela ku ri bakwala wa ndleka hi kambe va ti nga hleki vete hi nga ha hleki ka nrivele kambe sponsora ne mnoko a chumu na ma mnanguterile kulu ka mno ngisukela ya kumela ku sponsor swa endleka no ngisukela problem ku we hleka ngopfu ve hleka ngopfu ene va la ku shatinana so pioneer minute ya hina namuntlha ya ka ku va kota ku hi sponsor isuka ri depress ale atsikiwa hala va tsotswana hala va nga va ndayini hala va nga va tsotswana mi ta yi tengisa i ta va depress la se la fanele ta ko fanele ta tsaka kona ne ndhawu yin'wana ne u fanele u treat as le vuxakeni bya wena exactly ile voice copies ya wena a vuxaka u va right loko ri laha so u fanele treat as le vuxakeni loko u ri laha wa continue sweswi le kamereni a swi laveki mapa wa ku next mapa u fa fika laha ne u street nga ku le vuxakeni ne or le voice copies ipenganyana tom bya mahlweni u hlanyanyana u ri vandla yini i tshama ku hlekeni phela hi hleki loko ri kun'wana u hleka la ntsena ra betile yi kwini yi laha bekeni mara se hi fiki so pioneer minute ya hina ya ka bote Hassan Thomas Gezani Mzamani
hambi ni vuli swo mavito lama lehina Mateo. risimu leri wena rifuko ndzi ri xaka ra vatsonga tingana so i rifava leli Yeah. loko va la timhaka ta wili ku tiwili ti na nkoka ngopfu Hiku rifa Hassan Gezani Thomas Mzamani ugama rasa kwala albumini Gezani ririni kamu Gezani Thomas Mzamani. Gezani Thomas Mzamani akuna Hassan la Hassan era Thomas. oh ra Dr Thomas Chauke so i Gezani Thomas Mzamani Gezani Thomas. xivongo Mzamani Ya, kuna xivongo. ani ila Kuna xivongo kwalano ka. anine xephela ka kuma ku tele phe nga swi tivi ku Hassan Gezani Gezani Thomas Mzamani mavito hinkwaswo. xivongo i mani Xivongo ni xitivi. Mohammed. u nga ni kume bayo ya yona he wa swona ta kuma ku yi hava bayo Yeah. mi ni tsandzeke ku kuma bayo ya kokwani Ne. Gezani Thomas Mzamani So Mohammed. u na yona wena Obula. Yini? bayo ya kokwani Gezani Thomas Mzamani Ta ikuma. u ta ku na album yin'wana yi lavaka yo album leyiwani ka ti-album leti ne Ya album. Umyarisi. i tinsimu ti nga le ka album Okay. ku nga na va Peter Magolongondlo a ni yi kumi album leyi le ku Ya, laveni Ayisuswa. a ni yi voni that's why ni ku a ni yi swi tivi ku yi le kwihi kumbe makungubalo di nga yi faka wa ta makungubalo di ndla yini di kuma tinsimu ta khale di ti uploada ka YouTube Ne. Tiba. tiba sa ni swi tivi ku dina ku dina va rini va pfumelelane na lava di ti uploadaka tinsimu leto ra Mara kanjhani swi tivi wala va pfumela hi. ta ku strike mara unge hi mhaka a hi we n'winyi wa tona u nge monetize to va ti kwalaya mara u nge monetize mara ka ti-streams leti nga to fana na vo Spotify nga ri wada Waja. Wrong this stream there. Se na sanda ku hita na tsandzeka ku dya loko hi kha hi endla so that's why ni ku vanhu hi maxava yi mani tlhela ni clarify na mhaka leyi ne sweswi hi nge lo tlanga ngoma leyi episode leyi a hi nge endli mali hi yona Ya ku strike. ene i khale kha hi endla swilo leswiwani that's why a hi na mhaka na swona ani timne they step pala. so a hi na mhaka na swona swa mali hi hava mali ene a hi na mhaka na yo mali na hina nkoka wa hina i ku yisa xigaza mahlweni na ku preserve Xitsonga i kumi bayo ya tatani Gezani Thomas Twi ku veri ndla yini viki nyoka se ya. Leri endla yi endla yini Cha tireka. ve endla yini Ta byela fly. lo ya tirha I kumi- Ata ku Steve. Oh, Ni loko komi Steve. TikTok ya kona. lo ku stiva. a hi rangi hi kokwani Thomas Gezani Mzamani u na yo bayo Va yimbi na ndi a huma na leyi. Was Tlanga risimu rero. Examine. wa yi twa mani leswi a ni vula swona wa yi twa mani Dr Sandlet ivi vanhu va ku hehi na swi nge te yinini Rinyoka swinisa ku pheza. u ri nyoka endle yini wena Examine hinkwaswo ni ku sala yo ntsena. hi zamazamina nde Examine. hi tele hi byeli Ani waswo wele ku vulini ku. kumbe hi dya swikhekhana sweswi hi byeli loko hi dya swikhekhana ya swikhekhana mina hi lava ni nga yi xavela Ani mara le swikhekhana ku vulini ku hele ku nga mali. ni nga yi endlela na xirhumani xa yona Ya da swikekhani. ya dya swikhekhana Yina 7 days. Yina 15 days free trial. Serious. So swa wena nga buy over 5 million that. wa yi tlherisa After 15 days. Iwe tlhela na swa yo. yi va na swilo kwaswo Ya. se ni nga tiphina for 15 days A swi vava ngopfu phina for 15 days na le. A swi na ti-contract swa malembe. a wu pfu khansela nyana Yi nga twa ku swi na malembe. Nkarhi wa swi ku nyika vo 15 years. Loko ngenini ndoda. ne A va humi. ni tsakisiwa hi loko risimu leri After mo swi vona munhu va mama disa le ti bakahle tina yini. Mara u tshuka dle ku nyukeni. A wu nge nyuki. u nge nyuki Mali leyi u nga U tshama u swi vona mara- Ya, uma ku ri U skip. Na lukha vanhu va ala. Mara a yi vulavula ntiyisweni. loko xanisekeni U we vona hambi yi nga mbali swo durha. Xikini xa vulavula ku ri na mali. ne
xikinxava lawo langutisa na hi n'wanuna. mafambe ma wena Langutisa hi n'wanuna. na matikhomelo ma wena Ne? xikinxava lawo Wa ta langutisa yini? na loko u vulavula na vanhu swa tikomba ku a wu nyadzi vanhu u munhu wo swi tiva ku swilo swa tirheliwa kahle u khoma vanhu kahle ya vulavula ya vulavula mali ende liya u nga zangi u yi vulavulela ya mapela mapele hayi leyo famba yi lava hi leyo u fanele u voniwa wena ku u na yona ranga ku xanisa u fanele u xaniseka ku ri u xaniseka ku u fanele u prove vanhu ku na yona ku phela ku xaniseka dayidenge hi maxava a u xaniseka dayidenge u fanele u provela vanhu ku wena mali yi posta hayi a tlangeni ngoma ya tshika huma ka swona hayi a ni lavi mali yeleyo mali yo fanele xaniseka u tikomba ku wena mali mali fanele ti valalela yoxe a tsikeni vanhu a tshikeni vanhu mara a tlangeni ngoma a tsikeni vanhu ngoma leyi tsakisa loko yi sungula ka Kuna misamo wa therapist ya mina ne. u na therapist Jiti mina ndi. wena mali u na therapist Jiti mina. call Mina problem. na kinga Mina problem loko nhlekele so ni ri vesi kopisi ya mina leyi. ne Jiti mina jisa letiya ne. Jiti mina ne. yeah Mara loko u langutisa timota u vona loko so u langutisa deep into his skin Ne? timini mara loko u langutisa ne yeah that law wasifuna ku maliko mali kona that law Yeah. loko dingo hello ne na munhu wa vets wa ti vutisa ku dinga tingeni very Harvard na yeah dina accent nyana yin'wanyana ya kahle ne he always smells good ti smela kahle ku nuhela swa laveke mfambi mnuha tidumu oh ndzi na xa perfume yin'wana ya dona ti rhandzaka hi mhaka smell xa dona ne ndzani kombeni ni kombe ku tiva perfume ya namuntlha ntanga session ti kombeli ka perfume yi endla sweswo di ni charge hi famba ne disa letiya wa ti vona ka a dina nkinga na nyoka ndlwini a dina nkinga ku yila ku dya swikhekhani I knew with tinyoka bayo ya tatani Gezani Thomas Mzamani a yi kumangi mara kulukumba loyi khala So, ka va fane va industry ya tala? music Va fane va tala? hi fanele va kuma na va ta hi hlamusela kahle ku swi te njhani va ri ka mhaka ya music ene swi famba njhani Swa vava ku va nyamalarini so swa vava because in the next 2-3 years hi nge he swi tivi kokwani Gezani Thomas Mzamani a va ri munhu wa njhani antwisa nyana ene tingoma ta vona album ta vona kwati na hale ku ti laveni kusukiseka number 1 ni yo kuma hambi number 16 hambi number mani yin'wanyana no this is bad ni lava Gezani Thomas Mzamani ndzi tsala ku biography ku hava aku hava the first thing you humesa Facebook Gezani Thomas Mzamani Facebook a swi na tiso a swi na tisi ngopfu TikTok aku lava na yona mara hi vulavuleni so hey guys mali ta vanhu leyo expense ku swona leyo endla ku swona va right hayi n'wana n'wana na timhaka ta ta yena so nge nghenele eswikhwameni swa vanhu hi nge ringani mana nga nyuki ku n'wana nyoka n'wanga na yona a hi hundza kona a hi nga ri a le makete a yi no hanyoka va fo until iza hlangana na kambe episode leyi a yi tisa ka n'wina hina hi swona hayi wese fika kun'wanyani la ku hi bisa vanhu hayi vanhu va hosi episode leyi tisiwa ka n'wina hi hina so until iza hlangana na kambe hi sweswo va hi sweswo ku na podcast va ka yi langutisa xi ri u nga pfumela wena loko didi a ta ka wako i tshiniti kancane a swo leswi swimbirhi swo hi swona swo tshama swi kwatini xin'wana xi tshama xidakwini ni ku naveli namuntlha xiku ngeni nga ku ba swi ri kwala ka podcast xiku ni nga ku ba xiku hi mina woloyo ma kona madyisa malawa wa swi tiva mo navela mavadi ku banana nave ku napa ma kona vele hayi hi va ku ri kumba hi nga dyela ka timhaka to tala wena xi ri watsunga nkarhi wa ti-bash va ku ri ka na bash a wu pikiwa phe u la ku biwa la ku biwa ni tshame ni hlangana man'wani na ha ku vuya na then vuya joni byela ku phe we ni nga ku ba hayi mfuko wo mi ni vaya mi a ni kaneti sweswi vanhu valavo hayi munhu wa ku i nga ri yo biso a tiraka yin'wani hayi mfuko beliwa sweswo ku hayi wena ngibalo ni nga ku ba phela no vhele mi a ni kaneti loko va langutisa vanhu lava va vele kule a vele helo no va helo wena wa xinyokani
ani ku na babo u ri mashava na nyoka ni mashava mina nyoka ha na nyoka mashava ne mina hava kam twana kuna na yona mta swi vona kwa mashava the thing ku ri swilo swa swi na fumula ne wa hlupheka nga ri ku posting phe ne hlupheka kuma kwa ku na lexi yi ri kona nyoka yi ri kona phela ku na leswo kuma ku yi ka ku ayina vele mara leswa swi vulchu mashava oh yi tirha yini nyoka ke yi tirha yini nyoka nbyele lapho yi tirha hi nyoka mashava u ta yi bisa wa ta ku loko o tsandzeka ku vulavula mtiyiso ne hina hi ta fana na vanhu lava nga sensariwa okay we're not censored here no I wouldn't so mara twana mashava ile shine bula kusho ne vala khoza vala awuthi ngivale hayi ungono hayi ngiyavala le nkonzo until isahlangana na kabi urini wena kazi bere kufanele leswo hey ngaposta post ne asivuli ku ina mali nga post wa hlupheka ka ri ku posteni ne la ku tlanga ku hayi wena ina si o lavela mlight wena ara n'wana kuma ku o va mali siku leri nga tamba ku na data bese uri nga ta na mali ne fa posta siku nga ta na mali asivuli chumu lesha siku nga ta na mali ni thola vanhu ne va ni tlakula kusukise wa ulunga mala mali va ni tlakula kusukise ka Joseph ne va ni yisa ya swi fika khale va ni yisa ka Malamulele ni va byela a va wisi khensa ku xikomba hi munhu leswo jafta leswo njhani hi leswo mali se yi fika ko yi nida so for yi tirhisa tesi swin'wana sweswo swi vulavula ku ehlekeni mara ku na language wena vusiwana language ya vusiwana mi swo tuma movha swo durha ni nge xavi mana na mali ta vulavula kahle ku ri na mali vhela sweswo mina ni nge xavi Ferrari mina hi vana na mali lona mani hi leswi a vulavula swona misa loyi a vulavula swona misa loyi hi Friday loko na mali ne phe mali a ku tshamisi na nde ku ri loko u pfuka loko nondza wa ta ku ta va right loko no jikala Soweto ni fika ni xanya maxoko tsundzuka therapy leyi ni nge te ya pfuna swo tala wa tsundzuka nte yini tshama hansi u na mali u vona ku ta cinca yini na u nga endli nchumu u nga yi tirhisi nchumu loko vona ku ta cinca yini a yi ta tshama ra studio Twana. yi xuta na le tshaveni twana xi xa one xi nga tata from that thing ne ya ku tshama hansi u ri na mali u nga hleketi ku ya helo u nga hanyi u nga endli u nga yi spend xa one xi nga tata i liberation mihleketeni ya wena exactly ku a swi pfuni nchumu i vo sungula hansi problem i ku mali loko yi kuma hi ri ka step 200 loko la ku cheka ne step leswiya ne ho vulaku ku 200 they are infinite ni byele maxava ni ku hambi wona ximalana xitsongo ne lexi u ngo xa ku hanyisa u nga tsutsumatsuma hala na hala siku rin'wana tshama hansi i tshama hansi nga helo u ku a ni hela loko u ri munhu wo byi gapa u ku namuntlha ni la ku xava ni tshama ndlwini no xava nga xavi or u nga xavi ku ta humelela yini u tshama a ku ti nchumu xilo lexi nga ta humelela ne i ku pfuleka miehleketo ku noma a swi bohi wani nga aki yini ku va na endli leswi na leswi full chicken ni hela timali sweswi ene vo tala na loko lava vanghana ne a vo ta hi wo va lavaka wa swi twisisa nyana swi tiva njhani ku na mali swi na nkoka sweswo until za hlangana nakambe hi sweswo